ahangutwaho kureba ngo abana bitu bakaje umaka aguba kuzamu imwabasho abashomesa nimwe mutegwa kureba ngo mwazora misho kurengwa abana na mnonga bari boarding batemba mu motoka gabo bagenda nimwe murebeke ngo mwataho kubakuratira kandi nimwe abazire nimwe mutegwa kuba hairarat kurengwa abana na mnonga abana babishi mwabategereza kandi mwabatasya umukaba ruhoro na nabandi bona ba stakeholders mwena hibari ahimuri aba boda ni mbasa kuba mwina abana kunka abandi tumukabagizire kunka murebeke mu mwagero bujunanizwa abantu be nahurira abana certain stage ya boda hata abana barumbaza kumura umwana minza kumaza shatu dena ho ataha hasa harwa katano abana bamanya official day ne yarwa katano kandi bahumurira izoba dena kugenda umwana mwiheyo kebyo so mureba ni mu muryagira kumure mitakabire bazire ni mwija kuba bazire nyese mwiteka kureba ngo ensi yakorakorana yagumzamo bazara abana ba boda bandi nabo bari abaza umyanya yanyu ndakwakira kandi kushaba ngo gume aha Sky TV tugumize mu na program yito shayeji kandi twagira umugenyi witu watosha nakira kutukikaho omwami Bright Muhumuza kandi uguni member wa National Enterprise Platform kibina cy'abantu binji bakumanya ke cha Bobi Wine kandi akesimba hwaha mu Rembo Mbarara abwa City South Constituency mu Rembo Mbarara kabimba wa parliament tiara bamu kunka ya karubaka kiba ya mayine teka ubundi nyensia ararabamu tukabasa kumanya ja kutuganira ahashonga zitari zimwe na zimwe nsagane nshonga nyingi konke kucira munonga ni parliament opposition ekarangerera ngo babe barigire parliament batakucika kusya obu government irarete makuru agakwatirine no kubura kw'abantu na munonga opposition tuba National Platform bonka kurekana nabandi aba bintu bajakansa ba FDC aba Jema aba DP nabandi abakwasa kwa bintu bajakansa konka nangwa nabandi individuals akuba hariho list yibakozere na munonga aba National Platform bakagireta tumanyango gwakabura mwinu barahi kandi bakakwatwa polisi umwe yabirejwire dijwe tajwire so bareta bazo parliament bajangwa mwamutaresere report exclusive report rukwata abantu aba ukuba kuzire nahibari tutwijagarika kushitama nimwe ahabo kuba bo bakageta rufu ngwanuriya na rufu norisendo shoningo mwenu bajangwa umwanya wo kushitama hihi nimwe katwirire hari konka iteka ya parliament ndigirango hawaho certain period emirundi mukaga ninga ingahi kuna mukaga utamanyise parliament utamanyise speaker kandi noshimiye kuba nobingwa honorable speaker right honorable Anita Among tukarebaho ariyo parliament yagambanira karahango munonga yagambira higuru yaje ati mwenu ataba abantu batagaraka kutunga allowances batagaraka kwija umbuciko batagaraka kuza aheru yihanga official travel abroad batagaraka kwatendinga no bujenyi bwabaho habaho nka end of year pater kwija kubaho na national prayer kebyo batazamo ahabo kuba bakehogora bakihagura bagenda mwenu bayitirere kandi tuzaha kintu citu itwe aba NRM hamwe na nabunda bake aba batine kibibina turiye kintu citu kemunda abukwa twe umuntu wazira noba wakanisa abandi abakuri mbwenu imwazi turebere member wa parliament omwe kandi bamujangwa hangu ijo mukachiko kandi honorable Fox Odoi niwe chairperson wako yaje natunge kiragiro cy'ukurugwa speaker kandi tukwikiriza kucika ahabo kuba uriyo mu recess yawe yiwayihiri mbwenu icyo nikimanyisa kihangari turiho ndugendo misho abenshi government yitakugayo ikahereza icyo bagishabire
abenshi kandi na naba batakwikora aha mutima mwishku bakuba baryaho bakagumiza mu parliament aba opposition ubona bakababinga bari mu member parliament bakubasa kwika 10 bakababinga into government ihangane setting a presidency elkushachi ya mahanga hina kirabiro munsi ninga cyaza kutandikira mu Uganda ebyo nibyo nkishonga kezo turagende tuganiraho ugunkori opposition kandi aha nakiko mu nshiko nkuru is a national unity platform naza kubona agenda natugambira nkaho member w'ekibina cha national unity platform kunkanaga kana tugambira nawe nko muntu wayisimbira mu member wa parliament behavior yayo yaba member wa parliament ababarigire mu parliament ishikire teshikire behavior ya speaker ishikire kandi biragiro byo nibigamba ki aha nshonga nkezo twakwakira nanshaba ngo ramuseba kutureba bashonga nyingi izo zinagamba webara munongo w'Kitinisa akoraje abarebi ba Sky TV nimbara musya kandi mbareterenda amasokuruga makirere kavure ahitebe chikuru cha National Unity Platform enyimaho tubire tubareterenda amasokuruga umwanya gwa kweta kamocha konkesa nkibiri shati nyimezi wire tukafuruka twaza makirere kavure haro office mpango ningwa ya National Unity Platform kandi Kitinisa cyagura misentamu Kitinisa leo surwongo ya Joel Sanyanyi Joel Murisha nabandi bashimanya mu bya TVG kandi abinji bari no tureba abana barano bahumura ni bataha abazire ni batera umuranga ngo mwana karataha umuka yamara siniyafu yamara P7 yamara siniya 6 naguma ari umwana wawe abazire mwine makanzwe kutekateka ngo mwana ko yahumura ngo yabo wa General Public naguma ari umwana wawe kubara mutweke nibatweko wawe utakajya ngo abikibona batwara kwara rware sirimu ntarwaro wawe kwara bo musinzi nasindira eka yawe so nabwo eco nimbatera umuranga bazire ngo umwana nabwo araba yahumura kuko mu mikono yawe turukubata kuremwa kurebera umwana 1 month only ninga 2 months kandi umushomesa utaramuziwe bakamureberera meza ashatu kandi successful so nkabazire eco mu kitero mutoci ya man munonga yenda kusima mwana wa Dr. Gure cyo buguzi ayinisha ibintu bageta canja riri canja konkani bageta Kampala Standard Primary School canja hato batiriho holiday package y'abana babo so mwenu Dr. Gure nabana bina mashomero muyamba bazira batarakubasa koresha nani ngamba hanshonga nkuru munonga yitantugambaho ninge y'umuramwa ewa yavirizo history yayo nikirunyungo abantu bakunu bajetegereza abantu bankore abantu bashigize abantu bakuru nyankore nikirunjungo mwetegereza bikugenda mu misho history yabyo negira ngo ubwo Kitinisa cyaguranye kuyagira unanda ko Simba haba hebihome byabusha abantu batanga kuzo mu bihome batine mushango abantu batanga kutegwa kutahenkoni ezikushana neza kuterente utine mushango abamwe bafa ni nkuga kutwara nkwereke bituru kimwe bibiri bishatu ebituru tima ko nogetegereza akoraje ebituru bitajyansi yankaga ebizikigwemo abantu batine mushango habwo bururu nimbikwere ko mu Uganda umu ni nduga ni nkoreka amakaga abantu age kwasere mafuzi gataru kumanya abantu babo ayi baburiri abantu babo iwe breadwinner nukushashura school fees y'abana konga waburaho abana tibamanya ngo rwire ngo bakureho mu rwaro tibamanya ngo ryo mucome ngo bakureho mucome tibamanya ngo wafa ngo bakuzike baguma ubuzireho haza history ya Uganda ekeri mbi munonga kugira ngo n'ababiri bakora constitution bakakiteka ho munonga bakiteka mu preamble ya constitution baje gukurugirira history ya Uganda kweri
characterized by tamoiru harimo kwatira abantu busha harimo kwitira abantu busha harimo za road brokers zishobobo harimo mbere twazakora constitution age egume tuyambe ngwenyo betaragaruka ito ni sasa twabana turebe ibyo bigarukiraho kandi bikanyira bizuramisho abana bakwasena cyagura gisenta mu kama wanje yabe nakakunda karuru danka lakai karangara negesha batura umucome kandi nibabahozesa umukoti masho ebigombe byo butegeki nimwe mwabirabizeho mwajya ngo domwe aine constitutional right yo kwagira ikigombe ecakugira ki ecakwenda so tindi kumenya kandi hati ya bwaci umuntu yajya ngo no wanupu ngumukwate yajya ngo no FDC ngumutere yenda so omuteza program ebyo niyo history now history yo kuyabireho ba members ba parliament abarabiremo baza parliament yihanga bagira ngo numanya Yesu abantu bitika babakwatire busha abandi kamwabisire president Museveni yazana TV yagira abafire nituzakora investigations turebe abantu atana mushanje mbafa batizo barimo nati investigations zetu tukazirebaga abantu kaje abandi kandi mbahoze so mukoti masho kasha abandi kabina babuzire katoko manya yibari prime minister yerezo mukono parliament ati nyowe abandi nimbasopota manya yibari konko muntu gakweta Kibarama John Bosco uguni manya hari out of goodwill yaibera yajangu we Kibarama na manya hari haba abantu bajangu numaye ko abantu manya Kibarama hari there are three things. One, mureto mukoti. Two, tugambire polisi ninga ekitongore cy'amahe cyarimu tuzo kumureba. Three, mumurekuri abakuba ebire by'amaziro mucome atakutwabwo mukoti mumurekuri. Ebe byona byabarema. Tibagamba Kibarama icome cyo mukomeremo. Tibamurezo mukoti kandi no kumurekura tibamurekura. Members ba parliament bitu aba national platform bakwatagenda ba FDC abamwe batarabona bazo mukoti batunga court order rikoragira ngo omuntu ngo mumurete ahurire kongana cyakuba ko yakubafiri mumurete nabwe ahurire n'ingafiri hati court order badshoza eriho hawo speeches nyinjo mu parliament zugamba ngo abantu bari babatocadi nango mutezo program World Bank yaikana kwemereza ubuyambi habwa human rights violations zo mu Uganda iwuri kundeba ori wa NRM kora abano mango umuntu wawe utakaburaga umuntu wawe takamutwara go mu ihanga ukabona bamutwara bakabura eco no basaba tashetegereza kora abano manyangu toka fe ngo umuntu muri ngo gutetegereza ibwe kororo ngo umuntu wawe yafa kitararrini ukazika ubu no basaba tashetegereza ko nkabi cyakireho no yakora ari aba movement bashetegereza kindi kugamba so muteza program itwe bakuru bitu babebaza ba parliament basharamu ngo barete video bajitomo TV za parliament obundi ba MPs ba NRM abinje mu parliament bakakireba bamanyi kitukugamba kubache kureta video shijame bya kinyamatama na zaki ebya kinyamatama byagira mani kukireje abantu abafire kukireje abantu abajyo mu home kukireje abantu abaki napinjiri immediately speaker wa parliament ayibwo aberana ku rushiko yaje ati no atajya kinyamatama ati let us play the video ya ruling video yo mu Ruganda amateka ga parliament gajangu parliament shimwe kwanete so mu Ruganda tegire makere kukora kumanya ngo benyini irakenge n'ibya zake barikani bagiplaying so double standard ina ni kugambira so at the end of the day abaturikize mu cyetegereze abakutureba mu manyengo hakabaho ukuzana katembo mu parliament ebyaza kati bya taking off biye byize yo kwereka abantu ko babakwasire ko babisire ko babakumire evidence y'imotoka y'abature n'ebyo ebyo babiyanga kubagire kubupureyinga bajya mukatera karuru ba MPs ba NRM mu binjo parliament akaru kagira mu batakatera video ejo
twashaba statement ku rugomba ministers bashatu. Minister okubanza no wa security Honorable Jim Muhwezi. Security niyo kurira iso. Minister wa kabiri ni General Kahindo Tafiri. General Kahindo Tafiri ni wakurira police internal affairs. Minister wa kashatu ni General Bamuranga Kisempija, ni weti General nangu Honorable Bamuranga Kisempija, niwe minister wa defense. Mutugambiri abantu baryo mu UPDF ni ebine ni iso, ebine ni polisi, ebine ni barinka abantu bara. Kandi statement ejo tukata kujibuza speaker tushitegereze, tukata kujibuza aba ministers aba responsible konga speaker yije yaba defending ati no ati kitu kubasika abantu banya kucishita kubasika ijo tukagira ngo mutaji kwataho hamanya gukoreka kujikwataho mwataho parliament mwatera ba MPs ayindi gambira ba MPs batajya hansi ya mukaga nebimuga wale nambozi natambura mu kagari ezo nkona kazi yo parliament kandi arefu mu yabanyankore negira ngo once bitten twice shy hato muntu ukagamba bafutera wabece muga hatko wata kujya tukatere video ngwa muri statement ngwa nikibasa kukuta kino mugasho mu parliament ushime kushobora abantu bacetegereze korabe ebyo kutesa byona babeshaza mu kuturabe ntuza Joel Sonye nakora kacuka akosase akacondoza yashanga ngo Uganda rerwe abantu bibiri takajya Uganda rerwe list eriko uwabenagura porte miliyoni emitwaro 8 ababire nibagese nkachi bakanya no murumba romo sentezo izikarabamu abagire abayibire Uganda Airlines umurochitirisa bamuturaki nabandi eshonga bazitame Jennifer speaker of parliament atuba speaker of parliament akachi babitaho findings bazitaho tibikiza Joel Sonye ngo presenting report of parliament hatu omugasho gweri gwo parliament gwo kuziguha because emigasho ya member parliament ne megasheno representation omwana wanje bamwisire najya ngo kigambe bundi kikaje cyanyamba toine cyase kukigamba appropriation esende zo kutom budget so kugira ngo umuntu waburijo atungo buhereza konka appropriation ne general oversight no kucondoza kurebuza twarebuza mwashanga ngo esende nibazibira hana ngwabo atabone bamanya mubareke individual registration amateka bakagakora go protecting abanya-Uganda konka hina bari protected under the law abandi they use impunity to survive in this government navuga no muhanda kufitira ruhi ujutse bo bari omutesa program araka mini basa kuba kweta drone kije kwata umuntu wawe ukabuza ati mwaba mukwata muri ba iyo wabuza no siga wagemigere mushanju nempinki 3 kubuza konka muri ba uhatara mukoni impizo nkatse kwita kashi mwe no mwamu kwata akozireki aho no rya nkibiriza mato mbeshi mwamutwara aho no rya kishatu zenda uwabuza konka so namwe cyo emberejo bantu mwe mutakagireba ngo ninunji kandi makategete unezenda nyamwazo beringamba no muntu mukuru wabyo wa UPM na inambuza imwe ba UPM kamwabene mu Rwanda sa UPC kamwabene mu Rwanda se bitongo rya bebero bwirobwo kamwasava yinjire kabatarabise kabatarabatiri ati nangwe cyo nekibuzo because they were known bakari bamanywa bakondera president Museveni nakaruru bakwenda kusiga UPC ketarabise imwe kituma mwenda kwita abantu abakubakanisa niki habwa cyo mutakureta ideas tukazameza tukakomparinga knowledge tukagira ngo ikintu kikire ekigwire tukakireka tukatambara n'ikikire nimwe kigwire mukakireka mukatambara n'ikikire habwa kiri mugira mukoresa mani nenkoni nemburu nesente umuteza program n'abakutureba therefore background ejo kunaje bahereza abatureba kikire ngo bambebaze ba parliament bitu baruge parliament umuntu nabuza tubarugo parliament nande bantu batukikira bata ngashoboye bariyo babeba kukikiriki kashatiye bariyo barujuro parliament abo nyangura ni bafutira
barjo parliament aho barene bakufita barjo parliament aho barene bakusubira busha wazo mbihome akora jo kashanga bata bakomire busha ahambaraunga not only arho MP ba MP zo bashohora ngo esente zabo bakanga kuzongeza ngo government ikane yanga kongeza sente twara mbwe ntatu bargira mu parliament ahabo kuba nibita abana ba mbwe no ngera nyene kubuzo western sakoraje haro MPs batajansi ya 50 abindi kwemanya n'amazina wanyikiza ni bagamba utabagamba abatakagamba go mu parliament nango kwereza umuko nango kukorora konga kukorora hatogo we na yabo wa movement asitamu parliament na gashece ari mu parliament kuko ni kicituzi ajyaho takugamba takubuza nangwa nabandi kashikana gashora nka kamera kara yagira kechi yagamba ha TV za Kampala ninge Sky TV kuko wona Sky TV takwenda kuzaho na radio takwenda kuzaho no parliament takwenda kutensa no kuzika takuzika no buje takubutaha konkizo badyo karuka kwika arete senteze mu mutera karuru bari mu ba MPs bije batakungamba kandi ni evidence na hazard ya parliament kiro ngo MP nanga umwaka gwenda guhera tagambire MP nanga guhera taga atoguwe mu parliament nakora muki mwebwe tarugamu akaba koko wanje warugamu habo kusasuka abantu be amateza program speaker kizera ati mwayangire kuzo mu parliament mureke kujye byo bya kantine mutakazo mu komitizi nimpire kusakuzana Rwanda mutazayo ko giziri sechi tereko member parliament mnyano wanje kuyazo mukachiko ka gogo obisiyaga no Foxodoy obisiyaga nanka Foxodoy mbinga kunga we do for position abira ino ruchiko na speaker in the same committee and there was okay and it was okay there was no problem so meaning that one of us being I speak leader opposition parliament na we na we MP kana na utakuzama na utakuzama meaning that na office yebasheme kumwiho hebishumuruzo yes bakagicinga n'imotoka bakazimwihaho yes sente zitu ndiyo ninkoreka muri Katemba ngukikiza kubaske speaker wa parliament benagamba benakanga abo kubechwereka ngo nicecho uwe nka yataje kuzira nshiko zi official na leader of opposition meaning that ngwe byashajezemo ebyashajezemo parliament ye uwe nka yabyeti yayetire ndobo bafite kwetire ndobo abo kubagezera ati hatajira member wa parliament uro mu kachiko ka parliament kona konka urwede beyina kachiko nwabaraka akebembire ka appointments committee akabarho ka commissioner ka parliament kandi na candidate of opposition barumu and it was okay na ba commissioner saba opposition it was very okay nango commissioner was commissioner akariza ke bakoti kagira ngo garuko mukachiko speaker yasubishumuruzo yagenda yasibaho ishumuruzo yagenda so awitini sa ataho no yenda kugamba ki ngo government ne kura amahiga garhono garwana para koti yaheza kugira ngo umurimo gwayo gweshime gukora yajya ngaho ikikire abo kutomu nkora bakacanga ntabahuki because ko yagize ngo zakagaruka mu parliament kandi hashime kuba negumizamo ikahota na order yo kumuhebishumuruzo byabuzire bakakore bininga warwije bakaruco court orders nizikora kongana zikora abanyarwanda bake ebiragere bitwatiro bikabe bihumire bitine misho owachitomera wena akabe nagwa hansi konga inaba abakubireba inaba kwika bakareba ukareba kitagira ngo nanka ugwarabeho nyona ekaho ukashanga bigwe hejuru bitakukimanya bakakugamba ngo washogiye kineki as an just double standard selective application of law executive examine minjo mu yangomu gakiraga parliament gakiraga koti therefore ihango niritegekwa executive yonka na parliament yo gamba
teine capacity yo kurajya muke kintu president atakuchenda tejini abo kwa twareba pasi na Muganza bakagira ngo pasi na Muganza bamubingi mine mpaka yaza TV bamyo za China mahuri atogo twambinga na hati ya ni minister akaba nakumwa polisi hati nakumwa military bazo mukachiko bagira ngo babinge ogo mukazo wakweta Gerard Nisari permanent secretary wa trade nangwe echo bakabagwire some members of parliament especially by NRM they can be used by mafias to steal from the public habo kubano ranko bakabagira ngo billions zitano ekizimbe cyabo bakifuruke me cya Ministry of Trade baze bafuruke bazo mucha okupangi so mucha shudiru 5 billions omukazi kuyakirebe Gerard Nisari yagira ati no billions zitano zibasa kunovating ekizimbe kitu kandi cyango munonga kukira ka space akituza kupangisa nkae washudiru kandi twachiro novatinga tukakoresa billions 5 nitubasa kushikora myaka 10 tutakagarutse ku novating ko ka 5 billions nizo mwaka gumwe kupangisa yahandikira Solicitor General yahandikira abakwataho bamuha clearance bamugira ngo aronde ba outsourcing the renovator a company era ku renovation bo target yabo ekebye kugira ngo kizimbe kiri cya Ministry of Trade ko barakifuke mbazo mucha shudiru kira kigume kiri redundant kiri share kijyaho shudiru arabenyima akoragana n'abandi bakiteri. That was the mission. And he used some members of parliament, including those that come from Barara. Bakuza kachiko, Gerard Nisari, akibe sente, bilioni 5. But instead of telling Ugandans that the money was diverted from rent to renovation. One said, Konga, in other words, omukazi akakora munonga kusavinga sente z'umuhumukirachi. Arutware akachiko akan Konga bone bemerera aha bintu byenyonyi. Ebijyenyo bibire bya ugugu nanga bamuturachi. Na deputy we kuba ubira speaker kuri ya mu byenyo bwa Chabazinga. So ekingo nakugambire no kujya ngo parliament icyo twatugambaho. Parliament tekinde mani bushoborozi. Nera bya bekintu. Konka president Museveni atakucyenda tikikarama. Na court ni jecho. Court nera bya mu court order shora. Manya court order tira chikugamba mu court order ngwe banze za police. Kuba wafunga court order mu court hati no bazo twara wa DC bakana bagira ekiba kwetera muramuzi nkawo idara rya high court ekiba kumwetera road Nuruhanga yagira ati kibeho kikabe kibo ni nkoko kureba ni beta road bishop bishop riyenko niye ejeje ejomiso nguharmu nguyagitera hansi ngunofa ngo mwenu bishop Nuruhanga kandi cyo kutera kwe mukono kwe bakutera mukono aha mutwe rodi yakwataho uko umarakesa ndoto utanabiri kandi wakwata ho Ruhanga so roda shime kuba so na speaker na mwene kebe bigambo byagambire Ruhanga so tushime kuba tureba ko yagize ngo batazo umupira chime kuba tureba yagize ngo opposition bababinge parliament chime kuba tureba na leader opposition na bahina za offices bazibihiremo so aho ko hagambe Ruhanga so rodi judge kora yashara mu kintu kandi chime kuba tureba chime kuba turangwino mu bibere bishumuruzo manya nicyo rani gushobora ticyonga icyo cyo kumanya buri one cya politician abantu binjibine za court judgments konka implementation regumire binji abo bashaba MPs binji n'abanyaji ba minister da binji bakaje sento mu banka tubasheshura court orders zashara mungu basheshura ninga batombi home konka mwende ya still tukaba kwata no mushanga no yuzuka kuba bintu bacondoza kachiko kaba kuva mataka bakaza kucondoza owarukutana Kampala bamwito nanka bamugemerera yayeta honorable Rukutana mu kachiko honorable yamujya ati me you go and report to God out papa yes
go and report me to God because akana atekateka ngo muihanga na president n'abaramuzi because ushiko ngo nagambira umuramuzi wo kweta road chama sangwa aho kakatwereka ngo road tachiri ruhanga aho yawe nagamba road so kandi yatambura agenda yatambura agenda yashobora koche na kunaguruguzwa kwa ko dakariwe kiwe bakaba bakomenya kenge etakarego ukacigama kecugambo bakaba bakomenya kakamushanje so nabwo ecu bantu mwetegereza ba members ba parliament bitwana margo mu parliament ni barugamu ngo bundo kabaje ni barugamu hata ende gambara umurimba ratine mashanyarazi kandi tizobera ibyunga why contract ya umeme erene kuwo president akagera ngo batakagira new wing yaba nakakojo yaba nicyapa kwantura ngo bakaba ba umeme bamwe ni bamanyana nawe ni ba members ba first family ni turra tukine buhamye mwenu tugacira amashanyarazi agitu agakurwa jinja cira tucuruhura agakurwa jinja agakurwa igakurwa hona zakaruma damo zitura president na ishongora radio na TV ebe yago eremira abanya Uganda abakora vari edition abakora abakwato bucuwe bakabusa bakabuyemo buhunga abakwata za juice bakabikora n'ibindi ebe y'amashanyarazi bakujibasa abawording abasaruni kongana bwo nabo bakujibasa tubagini hapo ko women nenda kujustifying nenda koreka ngo mwagiyeho nakuzo kuhukura isisi namwe mwejeresereza ngatanga kubura burizo almost hat ahoko contract ya bino gana gatera sparks kurganyecero nigana gatera sparks nigatina tinisiriza na washa abashanyarazi mu umeme hati kandi bagira no bano shoro kushomo yurikwera kuzogabana no rutaro umwami mpumza aba bantu bawaboro hono hakanda aba opposition ngwece bakoze kikire bo aba batirira karuru bakabatuma koraki uko wabo muka tari yunguto zifire tari yubakiro gabuzire kukombe kwa tise bibone byaba ukanoreba ihangari ryabo nkenke bakabatuma kore bintu bakanubena ngo bazikora cyabo inci barya hero bakabatuma kore bintu binakana na bishobora umwanya wo kwasi hanga bo bariyo nubahakanisa police ezikugenda bakabatuma ngo bakabatuma koraki bakabatuma ngo baze batware bizibe byabo babyo mu bantu babitwara mu parliament nicyo cikuru because budget nerwo mu bizibu appropriation oversight nerwo mu bizibu na registration nerwo mu bizibu eby'abantu bine so the most important role of a member of parliament is to represent the people. Representation niyo a very serious cardinal role ya member parliament. Hata abantu namazima tukubiha kandi ninyenda ngoja ngikora amasimu umutaka ati nobiha abantu bakubura akateresa ati nobiha abantu barafiri nkamutwara kamarike bituro ati nobiha abantu bajye mu bihome nkamutwara umukoto masho because bituro tugamba namazima biro ngweshike kubuze wakora rugudo nindutambara mu mfire ngo mutumbi nintambara mu rugudo wako wapa mizini ngamyo ndo umutumbi kugirira hoye wako rigwa rodi ndaguza munta ntachirira magara ndaguza munta ntachirira magara wako rushomero umutumbi no gushanga rushomero kushoma ndugamba therefore haba ekintu chikuru munonga necho kuprotecting amagara g'umuntu n'ibintu bye rero umuntu akazaho akagira amagara mukanaenda kushomasha umuntu kayazaho shi kanayende ngutosha umuntu kayazaho kanayenda magara kanaza kurwara kanataka kuraguribwa umuntu kayazaho kanayenda amashanyarazi umuntu kayazaho kanayenda esente zo gukora business n'ibindi kanayenda umurimo konkana abaho. You cannot look for jobs for people that don't exist. So itwe tugira ngo umuntu first ebizibu byo muntu ngisho kubanza byahurwa okubaho kwe freedom to life umuntu ashimwe kugira ubugabe bwo kubaho bwo kutura umunsi kandi bebe turonto gamba they are not
hata bamwe bajya ngo president Museveni akatubwabe yatobusinya rwo kura hata numubuze kibuzo ngo ubusinje bwo kabuhingire kiruhura akabuhinga cyamate aine supermarket yabwo Kebsoni nayo ni porogwa niyo buzare irushozi ningana ishozi shozi na shozi akabanza yo harwoko hata nituyebuza obusinje akabwiye obusinje bakutureba obusinje mugamba ninga human rights ninga fundamental freedoms zite zo kurura. They are God given, they are inherent. A person is born with them, they are not given by any man. Na President Museveni ayitaga obusinje na ayitaga human rights na uwe ngana ayitaga imbabazi za mukama obusinje na that's why na azara. That's why na shoma na waka shoma akaba ine right to access free and fair education waka shomera busha konka waka shomera free akashomera busha itunajya ngo tushashore miliyoni 3 mpayimari akashomera busha yatunga umurimo konka itunajya ngo waza kutunga umurimo none kukurondo moyo uri kwera Holy Spirit kuza kutunga umurimo mu Uganda. So nabwo yecho byo turonto bwambaho tubashobora ngo timazima ngo president ngware suru businje timazima nakaje timazima kandi ngende kucibagambira mu timazima therefore ko harho batabwine arabatabwine ato muntu yaje ngo suru businje ryo mucome bari suru businje ryo nafantu aba burizo bantu tuzika abantu batajya hansi ya bunana habwenjara kandi ubwa mini hinabaye babwine binji abantu munana habwenjara by the one kora president Museveni no kumanya. President Museveni has destabilized Uganda for the last 50 years. Nojuka no rutaro rwa Amini. President Amini akwa tentebere ku Rwanda shasho na gumwe President Museveni azo mucishaka ku Rwanda shasho nebiri. Umwaka gumugonga. Ku Rwanda shasho nebiri President Museveni yarwanisa Amini yategaza roadblocks yabona bone Amini esende zona za Amini za wahungu na yarwanisa muhekera Museveni. Kandi for the small time ari kurwana n'abahekera abo Amini hine byakozwe ebikurebwa n'impubi biriho ibimanywa omyaka 20 ya President Museveni nabazo kubata kabikozire bya Amini byakozire nicyo kureba atakwenda history bigambeho kwagira kubigambaho ati no, the history of Amini should be forgotten. Narwara kurango wagatifa otagamba ha muntu bakweta Amini arwishomerero bene kumwitero. Yes nanibindi so nabwo echo mutesa program nabakutureba mututegereze mutakajya ngo nitwanga abanyayuganda nitwenda enkora nunji nitwenda kuba hoje kwabana bitu twende mwana witu ashome konka shomera kasente kaki nitwenda ze kuragurira yarwara bamuragurire konka bamuragurira kasente kaki nitwenda ngo karama yo kushoma tungo murunyi abantu binje binimirimo no mbuza ngo nokora kahe ata ready age neji o ina appointment letter nibakwazinga tinkuzimanye o ine chumuroshi abantu binje bakora abantu yarwara that is self dismissal no wata kurwara konga ninge wajirenda nkumukazi baje ngo abwacho jizirenda ngubwenu wajirenda torerayo umwihangere ryo nkijya Museveni ya president umwihangere ya president Museveni nuru kushanga mu Uganda umwihanga wazahari umwihangere ya president Museveni nuru kushanga umuntu wene degree natembenyonyi kuza kora bwa house gara hero aza abantu be bashemererwa batekane mbaga ngushaka kugwa mukama and masters ngushaka kugwa mukama kuza kora bwa house gara hero ngushaka kugwa mukama kureberera abakikuru kunabisembwa kugira bata ngwezo cyakugwa mukama kandi no mushara ko kubona akorera ni kuva kuryo bundagano miliyoni 1 imitwaro 15 miliyoni imitwaro 15 imitwaro 9 kongo kushanga umuntu yabona kari muke imitwaro 9 ni degree ninga degree 2 nibateke mbaga gwe tushakugwa naho kusimba mbakanisa no makariza nabo kusimba nyamuhanga mu Uganda so nabwo cyo twendera mwetegereze enkora yitu mumanye ngo harimo abantu bakubaza koraje kandi n'abatakoraje nani performance baturaho evidence nereka ngo NRM is nani perform
kako cyo kurebera aho kindi kuhendera omutongoro mu government omutune bitongore bibiri hariho cyo kweta Uganda Chemical Board Chemicals Board harona Uganda National Drug Authority ebe byona nebitongore ebishemere kuba nibikebera omutindo gw'emibazi y'amatungo na nebindi noguro mbazi ofuhirire ngoha engohe gumana kureba engohe gumana kureba kandi ogusire mitwaro nkabira na 5 ninga 3 oshanga no kwato mbazi okuguza kwitemera okuza kwita ba empere ebuguguni sompere nguni go kuza kufuhirira ente hatu ncho kurebera tokanyere ka fame tarmente humiri tikmanye ko rotugende ente fame nyinji hati ente zirihumiri abo kubandi bazogesa ombazo gwemera no gwenda ogvente gwe gukoreka ngutu kubasa because your government gitekwe ngo abantu bagira amatungo batunge umuntu abenajya tinchigaruka kuri nyama yente amate kwesho kuba teba kogeso mbazwe hakabaho directive abo kubariho perception mu bantu ngo abarisa ngo barije ngo naba government naba ba government nyomwe bazondebero omusha bamubuze abenaruga za kituroko bamurira ati ya government no bigambo cyo atunyote atutanta mu politics zawe abayine kare rore yo nejira amate kwavugire yake hari emotoka yatohoro baju abwo muhanda mubi mukuza kugira oti kandi zona zashumuruka amategona gatire gagaji nemotoka nate kidumushina ababero muhikaho nenci mushawo atengutombi atabembeza bitu kachika baza mutoko kuzo mujya politics kandi kawa so nabwejo politics no mangu zino mugasho wazo mwirwaro ukashanga imbaze tarimo no manya ko politics zino mugasho waba no wegura kamatenka ago ukabura hokoraba ko urangurita ne yabishatu konga n'umuhanda go kuguyamate rita yabishato ciruhura ninga kazo ninga kahayari ninga kaberebere na gutuguru umuhanda go katuguru umunyaka 20 movement aju no change na muna gani so namwe kandi ngishaba guhendera ninyenda kuhendera nimbagambara ngumwetegereza nshonga yabame bazi ba parliament bitu bone bagira ngo mbarete statement baji discussing kubera bigiye bishuba they stand to be corrected nibikiriza ngo mubagambire ngo umuntu ogunugu akafa yaziye kwa hanaha dera fotije tumwine omuntu ogunugu nabaza kuba yagira heru gukora dera fotije tumwine omuntu ogunugu tukamukwata habo kuba kirimo tokayananga wakireba umuntu akata kabahoga yes omuntu ogunugu ni mubiha takabahoga kibara mabone bosco izine byo turiho ni mubiha ejo tukwenda okay nyo kabamba karimo abo kuba nuyibuza kako kibari message kwemera stand off okora MP yajira mwaina mugumeyo timwine mugasho timwine mugasho mugumeyo tumenteso kwitu no bahura mu kugamba ko kwati bakayikigwe Grace binjira kakorekera juru nuca baze kukwata amamba baza kakorekera juru chapoma public order management bureau nuca baze kukwata akachukora 2013 2014 simba nyine nabiri majomu batwatira mbari yatire kandi muzekire kandi wacu ko ziri batwate tabate tushaburusa kandi so nabwo cyo muteza program imwe abari kugamba no kujya gutumaka yicibweho mwaye kwaho nimwe nimuza kujana mutege gitaho ncungura Uganda yitu ninyenda kusima management ya Sky TV abo kutweza kadisha kandi ubwo butaba partisan abo kuba abujya mu kamawe na rugakiruhura tukateka tekere ngo bundi taba opposition nimuza gumana mutu sinu kisaka tengekere konka mwusere ni mutweta nakacayi mukareba turuntunywa mwenu yenda kubasima munonga mukatayisa hore usurubongo ya mukama wanje niteka ndabona cyagura gisenta mu his excellence yayika nimbasa kumutayisa yabari munonga kandi we akoraje ni nyenda kusima abo kuba cyo kwenda nucumanya tori babanda bikuba n'imporo mutabono ebari munongo mwana muhumuza bright kandi ya bright as your name suggests ndagaruka kweta muzandere kwija tuganira
aha East African Community twazaga East African Community tugamba family ba business chairman wayo current chairman turebera atakumanya ba president basahibe ahiba kurga na hiba kutora ayisiro wa Tanzania yamwe to wa Rwanda so mwe bare mnonga mugume aha Sky TV haro programs zindi kandi tushabira abazire n'abana kuzo mucumuro curungi Merry Christmas and Happy New Year.